I went forward. Ek het vooruit gehardloop. Ahead. En David, toen ek met David kom, vra David vir my. Wat is die boodskap vandag? And when I came to David, David asked me, what is the message for today? What is the message today? En ek sê vir David, David, ek het net 'n gevoel gesien. And I told David, I just saw Just something. Just the moving. Ja, ek het net 'n gevoel gesien. Just the moving. Ja, just a moving. En toe kom broer Louis. and then Brother Louis came. En ek word gesê staan op sy. I was said, stand this side. Yes. En Louis was gevra, wat is die boodskap? And Brother Louis was asked, what is the message? En broer Louis sê, koning, And Brother Louis says, King, die seun het gesneeuwel. the son Ja, died. maar hoe kom broer Louis die boodskap? Hy was die boodskapper van daai dag. Amen. He was the messenger. Maar die man sonder 'n boodskap, But the man without the message. hardloop altyd vooruit. Running without the message. Amen. Die openbaring van Christus sal eers bekend gemaak word. And the revelation of Jesus Praise Christ God. will be made Ja, known. die wederkoms van Christus persoonlijk sal geopenbaar word, halleluja. En dan moet die antichrist sal vooruit hardloop. Is ons saam? Dis wat vandag gebeur. That is what happened today. Daar is nie meer boodskap. There was no more message. Amen. Wees die Here eers bevoorreg. You are privileged. Jy is bevoorreg. Amen. Kom ons lees gou saam. Waar was ons broer? Ja, vers 2. Vers 2. That ye be not soon shaken in mind or be troubled, Ja. neither by spirit, Yes. nor by word. Amen. Halleluja. Wonderful. Ja. That ye be not soon shaken in mind. Shaken in mind. By. No by. Ja. Or be troubled, Ja. neither by spirit, Listen. Amen. Neither by spirit. Amen. Kom ons so hier aan die Gees. Die Bybel sê luister. In Johannes hoofstuk 1 vers 4. the Bible says in John, First John. First John 4. 4, 1. 1. Hy sê hier, hy sê broeders, Brothers, kerk, church, glo nie elke believe every spirit, maar stel die geeste op. Luister mooi, glo nie elke gees. Glo nie elke gees nie. Maar stel die geeste op die proef. believe not every spirit, but Test them. Test. test every spirit. Of hulle uit God het. If they are from God. Want die skrif sê hier. Hy sê, want die gees gaan ook kom. When the scripture says that the spirit will also come, Ja. neither by spirit, Ja. nor by word, Deur gees of deur woord. Moenie laat julle gedagtes, moenie laat julle daardeur sit. Amen. don't let your thoughts or your Is dit so?
Ja, kom ons gaan doen. Or be troubled neither by spirit, nor by word, nor by letter, Ja. as from us. Jee. As Ja, the, en dan gees, Hier is die brief. deur woord, Ja. deur 'n brief Mm. wat van ons as afkomstig Ja. is. nor by letter is from us. Mm. As that the day of Christ is at hand. Halleluja. As op die dag van Christus is. Amen. Mm. Kom ons gaan doen. Ja, ons sien. 4. Ja. Dan sê ek boter hier, laat niemand. Dat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom Halleluja. en die mens van sonde geopenbaar word, Amen. die seun van die verderf. Let no man deceive you. Ja. Nou, Brother Branham sê, Brother Branham sê, hy sê man kan nie sondig nie. Mm. Amen. Brother Branham says that a man cannot sin. Hy sê wanneer sondig 'n man? Mm. When does a man sin? Dis wanneer hy die woord op sy skryf. Is when he leaves the word. Want dit was die eerste sonde. It was the sin at the beginning. Dis reg. Dit was die sonde wat ons in hierdie toestand gedompel het. It was the sin that bring us in this. Dit was die sonde wat die ambulance nou so laat skreeu het. Amen. Dit was die sonde wat die grafte so daar grafte is. Want iemand het die woord op sy geskryf. Because there was somebody that lived the word, or lived the word. En dit het ons in hierdie toestand gedompel. That was the thing that brought us in this condition. Sure. Verder nou nie so 'n bietjie. Amen. Vers 4. Nou word dit. Die teestander wat hom verhef oor al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Amen. Who opposeth and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Ek dink stellig, broers en susters. O Here, prys U naam. Ek dink stellig, u moet my nou hier verdra. Amen. You must bear me, or bear with me at this time, Want die skrywer sê hier because the scripture says, dat hy sit. Hy wil hom verhef bo wat God. he that exalted himself, En hy sit in die tempel van and he sit in the temple of God. Nou die disippels op 'n dag, The disciples one day, hulle hoor hoe bid die fariseërs. they hear how the Pharisees prayed, Hoe bid die skrifgeleerdes. how they prayed. Hulle woorde is agter mekaar. Their words is in place. Niks, elke ding is in lyn. Everything is in line. Nee manne van dit luister ons kon iets. Ja. And this men thought by themselves that they should. they lack with Ja, lack something. En hulle gaan na Jesus toe And they went to Jesus. en hulle sê meester, Master, he said, Master, leer ons ook om te bid. teach us how to pray. En Jesus begin te sê, And Jesus began to say, as julle bid, if you pray, bid onse Vader, pray our Father, wat in die hemel is, who art in heaven, laat u naam geheilig word. Yes, Lord. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, Yes. soos in die hemel, Amen. Hallelujah. as in heaven.
Halleluja. Amen. En net zo ook op die aarde. Luister nou. Laat uw wil geschied. Soos in die hemel. En net zo ook op die aarde. Ik zie niemand wijzen. Ik zie niemand wijzen. En net zo ook. Net zo ook op. Amen. En wat is hij? Hoe zegt Paulus in de kerk van Corinthians? Hoe zegt Paulus? Eerste Corinthians 6, Paulus in de kerk van Corinthians. Hij zegt, luister Corinthians, weet jullie niet? Paulus says, Yes. Corinthians, Yes. don't you know Dat jullie lichamen. our bodies, Die tempel van die levende God is. our bodies be the temple of God. Hoe zegt die schrijver? Hij zit in die tempel van God en hij geeft voor dat hij God. Halleluja. Amen. And the scripture here says that he sits in the temple of God, showing himself that he is God. En nou praten we dan niet van die stenen, cement en klei niet. Now we don't talk about this mortar and stones, bricks of this place. Zo is het nou. Amen. Een mens is zijn levens. Amen. Praise En Him. hij geeft voor dat hij God is. Branham zei, luister, die antichrist, maar it's a religion, wat het je afgesloten is. Als een godsdienstige geest. Yes. Amen. Religious. Yes. Ja. De antichrist, maar het is een religion, Amen. Wat zit hij? Aan die tempel. Aan die tempel. Als God. Amen. Ik geef voor. Hey. Yes. Maar dank God. Halleluja. Thanks to be God. Thanks to God. Dat God ook tempels, een tempel heeft. Amen. Yes. Amen. Dus waarvoor die Jezus kijkt. That's why when Jesus looked, En Jezus zei, luister. and Jesus said, listen, Dat hij zei, luister, die voors van die hemel. Yes. Die voors van die hemel heeft nesten. Schuit. This. En die jakkels heeft gaten. Halleluja. Hoofd. Maar de ziel van die mens The Son of Man. heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Amen. Amen. Ja, praise God. Maar die dag, Halleluja. jullie boodschap van die dag. There is message on this day. Amen, heeft God een lichaam voorbereid om zijn hoofd daarop te zetten. Dank u, Heer Jezus. Yes, Lord. Dank u. Wanneer? Broer, zuster, waar is het pastoor? Ik didn't see it. Yeah, Pastor. That's right. Halleluja. Het is het. Amen. Het is het. Dat is die hoofd. Die intelligentie. De intelligence. De hand. Christ. The anointed one. And Brother Branham said, listen, the body of Jesus Christ is the blood of Jesus. And the life is in the blood. Die lichaam van Jezus Christus is die bloed van Jezus. En die leven is in die bloed. Wonderful God. That's true. Amen. Yes, Father. Daarom,
is daar beweging Amen. in daai lig. Amen. Want daar's lewe.